reka mbyuke mbaha ikaze mwebwe abakurikiye icyo uzaba TV nge muri kumva kuri mikoro nk'uko mubimenyere banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko politike na diplomasi. Amakuru yacu nanone kandi reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turi wagire hagati ku mirongo y'urugamba ibiri kuhabera. Shuti bakundwa mukurikiye icyo uzaba TV, ndagira ngo mbamenyeshe ko ubu tuvugana M23 yamaze gufata Nyanzare mu buryo bweruye. Byamaze gutangazwa na M23 ko yamaze gufata Nyanzare mu buryo bweruye, ndetse no ku ruhande rwa leta ya gisirikare hariya muri FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwemeza yuko ubu tuvugana M23 yamaze kwambura ingabo za leta aka gace ka Nyanzare. Kuvugwa yuko ingabo za leta ubu tuvugana ziri kwirukanka zihunga, aho zikomeje kwikusanya n'ubundi, ariko nubwo bitari kuzihira zikomeze gutsindwa. Shuti bakundwa mukurikiye icyo uzaba TV, reka tumve mugenzi wacu umunyamakuru uhatubereye kugira ngo tubashe kumva ibiri kubera hagati ku mirongo y'urugamba, ndetse n'ingamba ziri kugenda zifatwa na bimwe mu bisirikare biri guhangana na M23 ndetse na M23 ubwayo ibyiri gutegura. Tubahaye ikaze. 2024 tugeze ku isaha ya saa 11 za mu gitondo, isaha igezweho mu gace ka Jomba muri territoire ya Rucuru, ni isaha igezweho muri territoire ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ndetse ni isaha igezweho mu mucyo wa Bukavu ndetse na Goma. Turagira ngo duhe update zibiri kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko duhere mu bice bitandukanye bimaze iminsi biri kuberamo imirwano. Byifashe gute bwana Karemba Aimable? Ikintu nakubwiza ukuri bwana munyamakuru, ibintu bikomeje kugaragara neza yuko umuvuduko w'intambara hagati y'ingabo za FARDC n'ingabo z'umutwe wa M23 biri kugenda bifata intera uko umunsi ugenda haza undi. Nakubwira yuko aka kanya ya masaha ingabo za FARDC zirimo zirerekeza mu duce dutandukanye, barenze Nyanzare, ubungu bari barerekeza mu duce rwa za Kibirizi, harabura gakeya ngo bashyike ahitwa Rubero. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ndi kubona muri iki gihugu, navuga neza yuko rwose bimeze nk'aho bano bantu bameze nk'aho bari gukina filimi. Ni ukuvuga ngo uyu muvuduko FARDC iri kugaragaza yuko iri gushaka kwikusanya ngo yegeranye imbaraga cyane, ariko nubwo iri gushaka kwerekeza mu bice byinshi by'iki gihugu kugira ngo ibone ko isatira umutwe wa M23. Nakubwira yuko umutwe wa M23 nawo umeze gutya, uryamiye amajanja, witeguye guhangana n'izi ngabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Bimaze iminsi bigaragara ko ku ruhande cyangwa se kuri coalition ya FARDC bamaze kugira umubare munini w'abarwanyi. Ese M23 kugeza ngo abarwanyi bayo bangana gute, bakomeje kuraza ishinga ndetse no kurenza imisozi, abo ku ruhande rwa FARDC barangana gute bwana Karemba Aimable? Ikintu nakubwiza ukuri rero bwana munyamakuru, abasirikare bo mu mutwe wa M23 uvuga yuko urwanirira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri iki gihugu cya Kongo, ntabwo umubare wabo ari mwinshi na gatoya ukurikije imibare y'abasirikare ba FARDC, ugakurikiza imibare y'abari muri Wazalendo, ugakurikiza imibare y'abafatanyabikorwa bari gufasha ingabo za FARDC. Abasirikare ba b'umutwe wa M23 ukomeje kwita intare za Sarambwe nk'uko bakomeza kubivuga buri munsi, ntabwo ari benshi na gatoya, ahubwo icyo bagaragaza ni ubukaka n'ubushake mu gukomeza basonga bigira imbere kugira ngo bacume umwanzi.
Yego nibyo kugeza amagingo yo kubirebana n'imyiteguro muri iki gitondo ese abo bari kujya ku front line nabo ku ruhande rwa FARDC gusa cyangwa bari gufatanya na SADC biri kugenda gute ibijyanye n'imirwano ikomeje kuba muri iyi minsi navuga ko muri iki cyumweru bamaze guhindura isura ikintu nakubwiza ukuri rero abasirikare ba FARDC bakomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba abenshi noneho mu biri kugaragara bano basirikare ba FARDC bakomeje kugaragara yuko bari guhindura igisa na tekinike kugira ngo barwane n'uyu mutwe wa M23 bari gufata imibare myinshi y'abasirikare ba FARDC bakirengagiza abasirikare ba SADC bagafatamo imibare mikeya abatarenze 15 20 gutyo kugira ngo barebe ese uru rugamba impamvu dukomeza turutsindwa ni imitegurire mibi yacu cyangwa ni intege nkeya zacu nicyo kigaragara yuko noneho ikiganjwe imbere ubu ngubu ni FARDC cyane cyane aho bigaragara yuko n'indi mibare myinshi ari abasirikare bo mu ngabo za FARDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR umwe wavuye mu Rwanda ukoze jenoside 1994. Leta y'u Rwanda nyuma y'uko leta y'u Rwanda isohoye itangazo n'ibaruwa bisubiza umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari maze gukora inama yavugaga yuko yanzuriyemo kizafasha SADC iri gufatanya na FARDC guhangana n'igisirikare cy'umutwe M23 kandi SADC ikaba iri gukorana bya hafi n'inyeshyamba za FDLR zishinjwa na leta y'u Rwanda gukorana na FARDC no kuba zaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Leta y'u Rwanda rero yarasohoye itangazo ryihanangiriza rinasaba ko ubufatanye buri hagati ya SADC na FDLR ndetse n'igisirikare cya FARDC bwahagarara ndetse n'ubukomeza gushyigikirwa n'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe nk'uko yabyanzuye mu nama. Hanyuma rero uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe akanama kawo gashinzwe amahoro n'umutekano kamaze gusohora itangazo risa naho rihabanye cyane n'ibyifuzo bya leta y'u Rwanda bigaragara ko bakomeje uyu mugambi wo gufatanya na FDLR mu buryo bweruye ndetse no kwifatira ku gahanga leta y'u Rwanda no kugambanira iki gihugu mu gihe ashize iminsi Perezida Tshisekedi avuga yuko agiye gufatanya na Perezida Ndayishimiye ndetse mu bufatanye bugamije kugira ngo bakoreho ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Ubu rero hakaba n'amakuru avuga ko izi nyeshyamba za FDLR ziri gukorana byeruye n'igisirikare cya leta ya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23 ndetse no mu bikorwa biri gushinjwa izi nyeshyamba byo kwibasira bo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange. Amahoro n'umutekano w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU kashyigikiye ubutumwa bw'ingabo z'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri wa kabiri nibwo abagize ako kanama bahuriye mu nama yigaga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ni inama bereye ku ikoranabuhanga, inama yabaye ku buryo bw'amashusho itaratumiwemo igihugu cy'u Rwanda. Ako kanama rero kaba kavuga ko AU cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe bashimangiye ko bashishikajwe n'ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no kutavogerwa ku butaka bwayo. Kavuga kandi ko gahangayikishijwe cyane bikomeye n'ibitero bishya by'umutwe wa M23 ngo ukomeje kugaba ku burasirazuba bwa Kongo Kinshasa no kuba kandi uyu mutwe ukomeje kugenda uhangana n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone aka kanama kakaba kamagana bikomeye imitwe ngirimo ADF n'indi mitwe itandukanye irwanira mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Uko gushyigikira rero ubu butumwa bwa SAMIDRC bishobora kuganisha no kukuba ushobora guterwa inkunga n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'uko byagarutsweho muri iyi nama ya Afurika yunze ubumwe iruka kuba ndetse yanagarutsweho cyane na leta y'u Rwanda aho yise inasohora itangazo ryihuse n'ibaruwa yanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Birutaho yavuze yuko mu itangazo bavuze yuko babajwe cyane n'ubu butumwa bwa SADC buri gufatanya na FDLR. Ariko ikibabaje cyane ari uko iyi nama yanzuye ko igomba gushyigikira ubu butumwa ndetse no kubaha ubufasha mu buryo butandukanye. Hanyuma rero leta y'u Rwanda ikaba yaravuze yuko ibabajwe cyane kandi ihamagaza uyu muryango guhagarika byihuse ubufasha bashobora guha iki gisirikare cya SADC no gufatanya na FDLR umutwe w'iterabwoba washyizwe ku rutonde n'imitwe y'iterabwoba hirya no hino ku isi. Aka kanama rero kahaye umugisha ubutumwa bwa SADC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe u Rwanda rwaherukaga gusaba AU kutabwemeza cyangwa ngo ibutere inkunga kuko FARDC izo ngabo zagiye gufasha isanzwe ifitanye imikoranire ya hafi n'umutwe wa FDLR imaze igihe yararahiriye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Birutaho rero yaherukaga kugaragaza ko gushyigikira buriya butumwa bishobora kutiza umurindi amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se karere k'ibiyaga bigari muri rusange bijyanye no kuba
Kinshasa cyangwa se Kongo nayo yararahiriye kuzatera igihugu cy'u Rwanda igakuraho ubutegetsi bwarwo ku ngufu. Muri iyi minsi rero Perezida Tshisekedi akaba yaranunze ubumwe cyangwa se barahuje umugambi na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse no gukuraho Perezida Paul Kagame ku buryo ngo bagomba guhuza imbaraga ndetse nabyo batumye ngo basinya amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare aho ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo Kinshasa muri iyi minsi zihanganye n'umutwe wa M23. Mu butumwa bw'akanama ka AU gashinzwe ibibazo bya politiki amahoro n'umutekano kanditse ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, akanama rero kunze ko kemeje igabwa rya Samedi RC ndetse kanashimangira ko gahaye icyubahiro abasirikare bari muri ubwo butumwa. Barundi nubwo zaje mu buryo budahuye n'ubutumwa bwa SADC bitaravuzwe rimwe ndetse n'abategetsi bo mu gihugu Burundi bavuga yuko badahuje kuri gahunda na Perezida Ndayishimiye cyane ko ngo batagishijwe inama cyangwa se bitaciye mu nteko ishinga amategeko nk'uko bisanzwe bigenda. Aka kanama rero kanavuze ko gashyigikiye imihate bashobora gufata ibyemezo niba AU yatera inkunga ubutumwa bwa Samedi RC ko babyanzuye mu nama yerwa kubera ku ikoranabuhanga bavuga ko byaba byiza uyu muryango ngo ushyigikiye uyu SADC mu butumwa barimo bwo gufasha FARDC guhangana n'igisirikare cy'umutwe wa M23. Bishero nyuma y'iminsi mike cyane leta y'u Rwanda isohoye itangazo niba Rwandende isubiza ubutumwa bwa AU bwavugaga yuko bagomba gushyigikira SADC mu guhangana n'umutwe wa M23 ndetse mu gihe leta y'u Rwanda igaragaza ibibazo by'uko ushobora guteza amakimbirane kuko gufatanya na FDLR mu mutwe ushinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kandi nanone ukaba ari n'umutwe uzwiho guhungabanya ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ndetse no kuba ushinjwa ibyaha birimo kwibasira mu bwoko bw'abatutsi muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa cyangwa se umuryango wa Afurika y'Inzu Ubumwe ufite, kuko bitaba inzira nziza yo kugarura amahoro n'umutekano muri aka karere ahubwo byaba intandaro yo gutuma ibibazo birushaho kwiyongera cyane ko byazamura uburakari ku mpande zitandukanye zisanzwe zihanganye cyangwa se zifitanye umubano mubi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ubwo rero nibyatangajwe n'uruhande rw'u Rwanda mu gihe rero uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe nawo ukomeza kuvuga yuko uzasohora imyanzuro yavuba cyane muri iyi minsi igendanye n'ibi ngibi batangaje by'uko bashyigikira ubutumwa bwa SADC bw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo barimo mu guhangana n'umutwe wa M23 muri iyi minsi. Ibibaye kuri Generali Byiringiro umwe mu bayobozi bakuru b'inyeshyamba za FDLR biragaragaza yuko uyu mutwe uri kugana aharindimuka nyuma y'urupfu rubabaje cyane rwa Colonel Ruhinda nawe weretse kwicwa nabi n'umutwe wa M23 arashwe na umutwe. Ubu rero haravugwa inkuru mbi ku nyeshyamba za FDLR nyuma y'uko umutwe wa M23 urashe ku birindiro by'izi nyeshyamba biri hafi n'ikibirizi aho M23 n'ubundi yigaruriye nyuma yo kwigarurira agace ka Nyanzare. Hamaze iminsi abera isibaniro hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'ababafasha barimo izi nyeshyamba za FDLR barimo Zarendo barimo igisirikare cya SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ni ibintu bibaje cyane kuri uyu generali w'inyeshyamba za FDLR wari ufite n'icyavuze cyane muri izi nyeshyamba nyuma y'uko M23 irashe amakompora kuri ibirindiro by'izi nyeshyamba ndetse ngo agapfa abasirikare benshi barimo n'abarinzi b'uyu generali Byiringiro. Muti rero biteye bite ibibaye kuri uyu musirikare generali Byiringiro? Duhere no kubyavuzwe ku mugoroba kuko nabyo byari ibyinshi cyane aho inyeshyamba n'ubundi za M23 zari zihanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abambari bacyo mu duce dutandukanye ndetse kandi bikaba bivugwa yuko ni M23 yamaze kuba yongera kugira uduce dutandukanye zone tombe. Turibuze kugaruka kuri ayo makuru yo ku mugoroba, ariko uyu munsi muri iki kiganiro turi bwubakire ku ngingo eshatu. Turibuze kurebera hamwe abaturage batuye mu nkambi zitandukanye by'umwihariko iya Mahama ibyo bavuga ku cyabavanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni impunzi zituye mu nkambi ya mu byatumye bahunga, aho hari bamwe bakomeje kugenda bavuga yuko kugira izuru rirerire hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwabyo ari ikibazo kuko bakwica bakoziza ko uruwo mu bwoko bw'abatutsi. Turibuze kubigarukaho ndetse tubijyanishe n'imirwano izindutse ahanini n'imirwano nanone ifite ikisobanuye bigendanye n'ibi ngibi bantu baturage batangaje ku munsi w'ejo. Turaza kuva muri Kivu y'Amajyaruguru hari kuvuga n'undi ino mirwano dukomoze ku mujyi wa Goma gatoya bigendanye n'imigaragambyo hazindukiye, hanyuma tuhite twerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi Kivu y'Amajyepfo niyo twavuga yuko ikomeje kugenda ibera mu bwicanyi budasanzwe bigendanye n'abo turage bakomeza kugenda bazira ko ari mu bwoko bw'abatutsi, abo mu bwoko bw'abanyamurenge, abahunde ndetse n'abandi bose bakomeje kugenda bakorerwa icarubozo ritandukanye. Benshi bakomeje gushyingurwa ari bazima, icyo bazira ngo nuko arabo mu bwoko bw'abatutsi, abahunde ndetse n'abanyamurenge. Ndetse kandi uvuga wese ururimi rw'ikinyarwanda n'uvuga ururimi rwenda gusa n'ikinyarwanda uwo nawe akaba akomeza kugenda ahura n'ibibazo bitandukanye. Muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukikirimo turibuze kugaruka ku ngabo za FARDC ndetse
ndetse na FDLR kuri ngubu ziri gukorana bya hafi cyane ndetse n'ingabo z'u Burundi bakaba rero ku munsi w'ejo baragabye ibitero byibasiye abanyamurenge bahitwa Inyawaranga na gace ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byumvikane ko hari umubare munini w'abaturage bakomeje kugenda bahatakariza ubuzima nabo turi buze kugaruka mu rusange turebe uko ibintu byifashe cyane mbere yuko tukivamo kandi ngira ngo muramuzi yitwa Fes Antoine Tshisekedi Chilombo cyase Fashibeto nkuko benshi bakomeza kugenda babimwita ndetse nawe akomeje kugenda abyiyita ubu rero uno mugabo ari kubarizwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burusiya ni nyuma yuko asirikiye mu bihugu bitandukanye byose akomeje kugenda ashakishamo uko yabukurayo intwaro ndetse kandi izo zikaba ari intwaro zigomba kumufasha n'undi guhangana na M23 ndetse kandi uno mugabo ari mu gihugu cy'u Burusiya kuva ku munsi w'ejo aho byamaze kuba rero biba confirmed ko we na Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'u Burusiya bagomba kuba bagirana n'undi imikoranire mu bya gisirikare birashoboka yuko ingabo z'u Burusiya dushobora kuzibona ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo kugira ngo bahangane na M23 kuko mu masezerano bivugwa yuko basinyanye harimo no gusinyana amasezerano